messieurs, jewe rero sinabesha kabisa nditeguye kubera ko iteka ridasanzwe mu rugendo rwanje rw'umuziki n'ubwa mbere nje gukora igitaramo mu gihugu cy'u Rwanda, kandi mu Burundi twemera yuko umuziki wacu ahantu bwera na buke cyane ari mu Rwanda. Rero uko biri kose sinoreka kwitegura, nditeguye bazoziba birahari. Ntabwo kwaba ari kwa kundi kwishyira hejuru bitewe n'uko wenda uri proud y'igihugu cyawe, cyangwa akaba ari indi mpamvu runaka ishobora kuba yatumye uvuga ko music nyarwanda itari gukorerwa mu Burundi. Ese nuko mu Rwanda tudafite imiziki myiza, cyangwa nuko iyo miziki itari kwagera ku Burundi? Je nibaza ko ari kubera ko ushobora kuba wanahuye nabi umuziki wo mu Rwanda mu Burundi barawuvuga, kubera Fabriane ba Bruce Melody ntibaba baza gukora umuziki, ntibaba babatumira ngo babahe amafaranga, atari uko babona yuko ibintu bakora mu Burundi babyumviriza. Ahubwo nishyuye mfatiye ikibazo no muri aka kanya, ariko bitavuze yuko duhora twumviriza indirimbo z'Abanyarwanda, ko muri uwo mwanya Grand Frere ntahaniye n'umutima wawe